nong nang dai na pori boy hikwa man pendem no kam kloy ya gatu ka health check point ka ba ngila de bolong meeting last lab mi gato por baglari inspection ru ka jakar ngla yugi tama mentang na move ga sanction na government manyo ban snano ya gatu ga shelter house daga monta ban wara health check point ga de bendon ga shelter house go biang man bu ya ki livestock Tegi ka daw ko pun slam man tre kami di cek point dia. health check point ga tahu bang Islam golong bang impadi sanction na ga sarkar ban sna ya ka jaka la de bon pet ada nong shadong stang menyo sanction menyo ban snano Ki pat ka sinjam ka pun sim benta. Pwede ba ni? Ki pat kita gila linti sinjam ka pun sim ni. Mentah pada tinggi penukam hari tu ki market bodon yung ki beriu, ki ki veterinary doctor, ki veterinary assistant, ki benle ya ke health check. Bahaya ki facilities mandan hal ni ga check kan. Woi di jaka bolong shelter baik na benda ki livestock. Kapar tu di ban biang hi ka jaka bakan kini ka balik ke dun ka ki ban biang. Memang kenang bagi merat ada kita nang turu at least ka ka jaka ban song bikin sal di mendon ada kadang kan barang don ka po ka health check center. Dan kat no ka jenglut bakal government ke plan bang. Pi mentah ka plan ka de ka jeng ka wala bu ya ka macam golong ba sau kurutang. Di mentang ikwa balik show in the face mana. Kadang iyo tang security ru ngena menyo sedang no ya kap ke phase 1 En kun ki mat you kin yan lima kan ga. tu ki plan ki masih isnan si ada ke checkpoint hable ke livestock borok En ga jaka ba ka bahaya. Kat no ga helan ga ba. ya pin pilingan ke no jaka kan wan pet ke jaka kan kan botai kan no ke jeng he teng no la botai nang ni tabang jaka teng lon pet kala biang ni nam ta shelter house Bahai nak kaleng jong ki la pen so shingi ru bala da sim la tre kam ni ban pen ba pen met ke thi ki om bala ba ban khang no sinan la dam pen bahai ni ka. Ki pidam no. non ya ke segera terkom jong ka sarkar te jeng jenja jong pai ba ni plek nang ke health check point monora ya ki marbam ki ba berapa besar baklan baha ndai bo wara ki ba pang ki ba stom Saya ingin expect ki benai ban pendap kat no tre. ne ru nang ong yo yu banyo sanction ong wud mene ri lo ti dan la yo sanction instant ko dan padio sanction instant ne ma man khot dan na ki song be ha ka finance department ngat ai ki ka sanction kana wala sedang no ya kap